Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Mustami'in al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsamiya kapapantagan na di mamakin sa gengga iya aranaw radio giisu kalaleman yun na oras sa isang gengga iya station sa nga iya mga pagarinyo, mga ulama sa geng Jamiatul Waqf al-Islami. Ayaw to masasangan tanurun na ditan di mambedingan at kesempatan tanun na geng kuto kapumagusya tanu o pantag sa geng iya parateya so kapan ang gilay si kapan ako to importante akapa kay sa si kuwala. Aya makmendingan tanun na geng iya makapantag si kung kasumbali ko salakaw ko wala man nakasumbali ayap suso tayo salakaw ko wala na isa na nami akala kapan ako tuwa ni sa parwagama witi so Allah subhanahu wa ta'ala na pitiru yan Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Tiruan kaya Muhammad mataan na susambayang akan gusto mga kasumbali akan na gusto kauya-guya kan na gusto kapapatayakan na para si kuala para kusuas at kuala kanan umakadin ada banyan sa kutua. Gina ni geng iya kasumbali ay said na iya kailangan na ayar ya kasumbali tanuna para sa suat wallah la penanggilan tanu ubatanu makasumbali kanaba suat wallah penanggilan tanu ubatanu makasumbali aya suatan tanurun na salakaw si wallah subhanahu wa ta'ala. Gina ni gengka iya katir Allah subhanahu wa ta'ala ini suwian si iku nabi niya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapaka langkap yan kung mga tao giyang kutua amanan yan na katiruan yan nun sa mataan na susambayang yan gitu so simbayan yan wala ginan sa amanan yan na di ka simbayang na ayap suso at ano na so Allah subhanahu wa ta'ala lagi dito mabuag yang kutua amanan yan nakasumbali padanan sa amanan yan na dimi panunuatan ipamakarani si ikwala gitu sukap sumbali ako mga pangayaman sa para sa ipamakarani ipsuaswat si ikwala subhanahu wa ta'ala kalagi do kap sumbali di mananay haji yang kota mana mini haji aya kelas ya kaya pagikramian na tamatu dinakiran na pakasumbali siraru agito na paduto sa panunuatan si ikwala na lagi dito mabuag yang kota ditalo di kapanumbali igiraman ito kaya bukaan sa bukas sa ariraya idil adha panunuatan ito si ikwala na ulagi lagi yang kota kapsumbali tanong sa akika o mga watatano agito na panunuatan ito si Allah subhanahu wa ta'ala gitu yung kaip man nakasumbal ya salakaw si kupanunuatan si Allah ama adun si kumasaw jahili apsumbali siran kapsapara si kumang barahulairan apsumbali siran sapara si kujin apsumbali siran sapara si kumanga bitun gitu mga katuhaniran apsumbali siran apara kusalakaw ko Allah na amanan yan na kapan ako tuwa na namala okay. Kapan ako tuwa na namala na gitu peg wamana nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanan yan na di kapakay so lagi danan kasumbali kakailangan amabali asubat tanubu kasumbali na area penunuatan tanurun naswallah subhanahu wa ta'ala kana baad na yamanan yan na napununuatan tanurun sa mga tawap sumbali
para sang kutap susot niyan sudin kakagihon na pantag saan mapi agyang kutap kesakit kiran na gitu na may susot yan na sa mana na jin dumyar pa o isa ko mga tawa penggirawa ay kakupi ang kanap kesakit yun na sumbali kanu na gitu na jinu tuwa miyor dirun syaitan na amanan niya na may susot yan nagyang kutwa jin giyang kuto ayat biyatyatanu tiruang kaya Muhammad mata anu sambayang akan na gusto ka sumbali akan gusto kau ya biyagan managiyang kutakap niya di ka pagintaw si kudunya na ipanunuatan yan si ku Allah subhanahu wa ta'ala agiyang kutak kabubaloy agiyang kutak kasusong kadanyan kubitikan waga makukapagintaw na ayasaba pakasong kadanya nun na suwasuat yan si ikwala. Nalagi doon tumambang kutak pinit sumpato ng kuto mamati gusto kapapatayakan na panunuatan si ikwala. Maana sidin puta patay si kukapakisi sa si ikwala. Maana rundun amanan yan nung pagbus ay ginaw niyan. Allah Ta'ala pitirian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaiso siranu tua miamaratia na kalkani swalla sa titua kalk sa ubakanu mamatay abakanu di mau muslim mana sin putay sutaw sangkutu kasusong kadanyan ko agama Islam so kapakisaysan yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala ada abanyan sa kutwa. Ginan yamanan yan na suwan wallah subhanahu wa ta'ala agyang kanam kialu agyang kana na lagi dagyang kana mga alasimba aso sambayang agwasumbali aso sambayang na simba dan ang dinggulalan ko lawas dirun kikuat no lawas nasukman suka sumbali na simba na nadinggulalan ko tamo kagyang ko tab sumbali na tamo ko tao agyang ko taamanan yan na pangyam na sumbali yan ipamakaranin yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala na ginang ko ni makalalubi as simba ang gulalan sa tamo ko ginan yamanan yan na inisugo ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tundungan Allah yang ta wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin mana misabab sana siwa ko wala ati rasul siwa ko kadna nakna subhanahu wa ta'ala sama kang guna sa maltaan aso mga simba na tawqifiyah mana sumabubalui simba tanuk wala nagyang kutwariya miyalik miya sabut si kumakatiro ala ipanggulalantan wa simba naurian niya pitirian hawa ana awwalul muslimin sakani paganay kuma muslim mana paganay si ko mga muslim mana niyan na kipa mana panggulalan ang kana mga suwa niyan ginan yamanan yan na makanguna na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na paganayari di mamakot sa kinggulalan kusugan wallah subhanahu wa ta'ala dinyan din na paglitan okay panggulalan kusugan wallah nagiti wajib ku muslim adinya nari pagikstina ang kotake panggulalan yan kusugan wallah panama pianas kanya ni paganiro na makanggulalan sang koto mana inisuwala subhanahu wa ta'ala gitis wallah subhanahu wa ta'ala na inisuyan si ko na binyan akipag-ikhlas nung ko simba si ko sambay nga para wallah na ukipag-ikhlas niya nun sang kota kasumbali ayap suso at tanong na wallah kuketirun wallah apasalli li rabbika wanhar sambay nga para kukadnan ka nagusum sumbali ka
parang kadnan ka. Ginan na panalamatanan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang utua kini beganyan nun sang utua kausar isa amyaloy na pari di kausar udina lawas siga kausar. Miyaka pong Ali radhiyallahu anhu apitiruyan apian utulurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sopat ang mga katiro. Yung tiyan na la'anallahu man jabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana waliday. La'anallahu man awa muhdisan. La'anallahu man gayyara manar al-ard. Rawahu Muslim. Amanu na yung tatigu Ali radhiyallahu anhu apian utulurang Rasulullah sopat mga katiro. Apimur kanu wallah sutawa sumumbali sa salah para kusala kausiku Allah. Managing uta penumbali aya miurdiru nang utwa jin. Yang uta sumbali susuatian sang kutua amananya nana lagi du praganya nang utwa pagandani na paganya makina. Na lagi du gitu na salah kausiku Allah. Nah amananya na ini cinta Rasulullah mana miyaka watang kulim walang kutatao sumimbol ya para kusala ko Allah. La'anallahu man la'ana waliday. Pemurkaan wala ti Rasul sutao din pisintaan yan sudwa luksyan. La'anallahu man awa muhdisan. Pemurkaan wala ang kutatawa pihaka darpa yan udina sinya pianang kutua minggulo la sa amana di mapiah. Udina minggulo la sa kriminal na pihaka pagapasyan dininding yan. Na ini sinta utu Rasulullah. La'anallahu man gayyara manar al-ard. Pimurkaan wallah sutaw apagalinyan sumangat tu usulupa pianu tulu muslim. Amanannya nangung da pagalinya nang utama nga tu sulupa pelalim niya sa pedian na may tutusong ko mga tamana na bunyan piangalin na inisintaw tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan na nigyan kaiya amanan yan na kasimbayang alim awyang tuwakap sumbali sa panunutang ko la na limuanan. Limuanan na giti su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na su kinibganon si ku lawas say ga kausar lawas say ku surga ama papadal mun sumadak lamapya na gitu ayamanan yan na inisu ng kutuwa kapakasumbayang yan nakasumbalian kagagiginan na isa na mala panunutan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na ni amanan yan nagyang kaya kasumbali ay say niya di tanu di panunutan si ku Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na riya di tanu makasumbali sa bayab susu at tanu na su salakaw si ku Allah subhanahu wa ta'ala kailangan naging kutakasumbali tanu na ayap peniatan tanu na ayap susu at tanurun na su Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutap sumbali pamana salakaw si ku Allah at sumimbali para si iku barahila para si iku mga kayo simbaan iran uso mga ator na uso jin na palay na ng ipamakarani ang gulalan sa kasumbali as ipamakarani sang kutasala ko si Allah subhanahu wa ta'ala naamanan yan nagyan na inisinta Rasulullah ang kanap sumbali kanabuig sumbali yan na panunuatan na si Allah subhanahu wa ta'ala gito'y amanan yan na kailangan aging kutuwa kapakaun tulatanong o ba't tanong mo kapsumbali
agyang kutwa kasumbalitan wa kailangan na maalwirun si ngaran wallah na uwid na apyapan maalwirun si ngaran wala uwid na amay kaaya kaya sumbali ka na adna punun watan na na salakok wala na didno to terimaan wala agyang kana sumbali aparasi ko salakok wala na apyapan inalwirun si ngaran wala na kagya sumbali para sa ipsuso at kujin sumbali para sa ipsuso at kusalakok wala na ayamanan yan na ayak ya sumbali ka na ayak pipikir na ka na ang kamaran sang kutwa karataan mga jina di kairan kabinasan kay kalakasiran sumyumbali ka sa barahila kaya mapipikir ka na ang kamaku ang kutwa mapia alagi duding gulula no sabada mga inuranti lagi duto mabuha di manggulula ang kutwa si kumyangaw na ang kutwa igira so oran na miyati din oran na naamanan yan na sumbalisiran kudar pa matatendu para kon makauran nakayamanan yan na yan na kap kanakutuanan lagi duto mabuang kuto sumbalisi ko mga kubur kaya mana dito sa mga tao di lang disusot sa mga kubur na so kap sumbaliranon nakapan ako tuto amala okay na amanan yan na diyanan ikubay Allah subhanahu wa ta'ala asadin sang gulolon nas kanyan na musrik na kamumurkaan lagi dumiyabal siyan agyang kota sumbal yan para si kubur udi na para sang kutua tawa matatendu udi na para kay polano udi na ayabu yan mani ni atiyang budin sa puso yan nagyang kana na sumbali na haramanan kama kasusuldanan ko katir wala kay aluyan yan si kumaharama panganangkan amit tundunan ko takatir yan na wama uhilla bihi li ghairillah uyang ko pamana sumbali apala ko salako wala na maralang kumyan so sumbali sa ingarano salako wala na ugyang ko tas mararang kumyan panso siumbali inalwiron singaran wala wid na amanin ito na siumbali ito para ko barahila o di na para ko jin di na para ko mga ifrit na amanan yan na sawasang ko tuwa kinisuguniran kagyang ko taad na isa tawa dirpaan at tiyan na kaya kakapi agyang kana na pagkasakit yu na sumbali kano ibarat sa patatalaw nga manok pata maputi ang manok an mapi ang kanap kasakit nagyuto na jinuto ay kabayan naging kutwa kapakapan ako to umbuatan o Adam na ayamanan niya naninggulalan ito na miya kasumbali sa ayam miya suso at yan niya miya parat yan niya naging kutwa saitan ayan na kabayan saitan naging kutwa kapakasilay umbuatan o Adam ginan na haramanan sa kiyaw pakatan kung mga Muslim ginan nakapanakot tuwamala giyang kutwa mana sumyumbali para sa giyang kutwa mana sapu ay mana niyan na aya inalwirun na susalakaw ko ingaran wala giyang kutas yung bali para si ikong tahiyah so tinag-greeting so di na seman-semang kalagi du sumbal para ko mga datu manguluan sang kota kapakataling umayran amay kami akaturun so miyakatana apuno si ikoplin udi na truck udi na pun kukuda yung bali sa mga tao ko kaya pakatana yan Giyang kutuwa manan yan na dinggulo lano sabad amay kaad na bungon ni Rana project udi na factory udi na salakausan na sumbali sirang para makaandarang kutuwa factory maanag dito tira na peragaan sumbalian sa manok
Ugyang kutwa kasumbali sang kutwa paganaya kambalingi kwalay. Kaya kasumbali utaw na para kalakian kujin. Naginan ang kanam yang aloy na palay nanan kapanakuto. Kakagya padanan si kasumbali asalakaw si Allah Azza wa Jal. Ginan, kaimportanti ya mana nakapananggilaanan. Giyap man ang utwa kasumbali para busang utwa kapipya ginawa nagu kapagimbay ta ko mga sirgan, mga lulot sa kaya amana kaya baling ikwalay na da problema ro. Uwi nagyang utwa kasumbali ay kaya sumbali ka sang utwa pag nakambaling ikwalay na tiga kalaka kumajin. Ang kamasya po ba kabin sa imagine namata na kapana ko to. Aswag iswalay pambagi sa kamapianaw kabina sa naruta nun mamangani. Sumbali tanong na yan iyatan tanong na ay manan yan na kenduri tanong sid ka tanong kasuguan wala ang kontua kasid ka. May mga salakaw paniatan tanong na miya kasilay. Sa miya taling mga oras na naino ka pagkasumpatatan mo sa banding di nga mga bandingan balasangan wala sa mapya si kung kaya pa makinig yung pinalamatan tanog yung management arano radio broadcast ng TV system sa nga iya panagunta maniran sa kapag andarag nga iya radio pinalamatan tanog siran ay malalagyan nga kirsang estisyon yung pamilya yung kapkusarag nga estisyon si ko agama pinalamatan namin sa kanupap sa ginyo sa oras sa nga iya oras sa mga pagarinyo mga tayo mga ulama sa Jamiatul Waqf al-Islami gibuso pagarinyo bangsa niyo si Salamuddin Sirad Pasandilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.